oia. Besa sei o ana la foi pese lenga pese ngai. O na la ko fa longa ku si o leo. Angore. Mai ana sei o ana. Sei o ana. Tamol sei. Pa klame tami mal tu mano o tatu ye ne foi aso fu mano ni sei foi mo ye ka ne. Soi fu manuia ta vai. Au le mani ta fu fa bia o tu sala tai. Vi ye ne. E le ya le tu. Oh, God is good. Yeah, all the time. Oh, all the time. God is good. Amen. Seki. Wale mo marka wo o sa ka. Ja, o me honga wo e si mani ta fu. Ja, o le se kauso. O le se kauso le fu ski kala. Ja, me wo fa sa ki kala mani ka sole. Ko le anga gele le o ki kala sole. Ya la ko si la me ka o le o le ski kala le la. O se pese fa eu ka ko por kala me. O ele va. Ki kala o ki kala. Eu soare me. Eu soare. E forward ka. Au anga back forward. Ai ma se aru ku. Ngar ko tu lu mal ka ko le. Ah no, o ngam we weekend. Le meu. Ja, me silia ia. O mani ka fo ia, so fo manuia sa molas no pele, ia manatu ia manuia ia le weekend ia ma fo fanga mesa. Fenga ia wa fo le lotu la sa, ai le meu mata. Amen. Na sa fa fo mai oskaria po e mangia ka ko wala papa ngai singi fa bon. Ia. No mai so sa la va ku va se ava ma se. So da kakao ko am se alu do so. Alu do so. Kakao ta vai. Le mo ne aso fo e tolu fo na ia ma round so na ma fa so nei tai hao ia langa ke fia fa ke ma ko round ia mang fo kai mi ke ko kuri ma ko de mon ma ko por kala me fa mon. So ladies and gentlemen, fa mon o ma ko round number 1 ne nei. Yeah, fa to ni ne ta vai tau na mata to tam sanga mo round 1. Ai nei por kala me mana ia community le na ma wala e awai le na vai aso a fo. Ole ngai ia fa mai moe e au ngai ungali i like. Ngai fo i was full features for what? Ia ole la tela ole ungali sai los fuiva. So ma suiva tau sanga. Ia tamai po uso to fa fine ole ua fa inga fo. Ele ngata fa inga ia fa tamai. Okay. Ia ole tulanga na sai sa fa kan ngoi tulanga me em fa ona so swani ia nisi fo io o the community o ngalu lu linga lu. Ia fo ile fo il fa fi tauli tono ainga a misi o mele o leita ia tulanga pena ia te fo email stupo e tono ainga o mela sa mana ia pe to sfultasi ia ulunga di laiki sai ia sa mai sa fa kangoa la ia po a ia me stupu tono la to ainga wa e taimi e po a me kupu kongoa ia e ka fiofia e po ka ma por kinga ana ma ia la la sole po a me ho inga ele fifia tina ia matamanga po i ko kula fo ai mai fa ka masua mo mai fa masua mo mai ia wa kala le sia wa e mo fa le tena le si fa tena le sia kwa ku tama ma kama o ke lo ya e po mo ele fifia ke o lo fai mo ka fa ya wo ai ka ma sa ngio ai lo ka fa ya wo fa mai ya tina ele ia sa we ia ko mi ai le festa fana sa ola ale wa to tamai ia ele leila ka una ti lo si tu le va pe o le on Friday look for out talo e fa ya wo ai ko nga o yam ko ai ko nga ia le mera nga ko lang va penga le ma nga ia la o le tu langa fo le i professionals i sai tanga nga lu ngelo fo le wa avi ia le ke fo la to sauna vi to mit ele nga to tina i tama ai le maybe to sili o le ita pero maybe ko silinga o le tau fai le vai nga e fo fa fi tauli le ika ma nei wa ko lom kai kusi iti e manga ia ri ma ngal po kala me ele ai la ma ia ke le al po kala me e mana ia ta pena ina ia ai nga fo ma inga telefo
ia wala nga o le ska ka fa yar ko wala ma fo fa ka mai kiki ia pela le nga e ser kai mi nga fe wa ia e ser kai mi nga fe wa ia se kai mi fa fanga o lo nga fa ko ru man fanga ngo fa le fa le e mo ko ru man fanga nga do le ana ka fa mo iyo sa le ma e se sa kai mi lo langa e ser kai mi ka ora si me fa mai va nga cha wa mai hore po la se me ko kia o lo ya o fa no fa so wa e tangal pisa azat fus e gangal pisa azat fus pisa vole le wa pisa yupu be me le fa no fa si yupu o fa si ai me ma ngai ke le fa ku nga kongi aku le pu kongi mai ai wa ke folo mo se si me ku ka ka la fa de sa le longa sa ya wa ko nga ka nga upu nga fai ya maka la ka manga ya upu ai o mai fo wa onga upu oi nga ya mane tau sia ya nga mo tu pulanga telefon ya therefore ia ta upu pe on tara noin sa oi manga ya kai mileni ngi ngofo lalo ko fa masua mai wa de stanga ta masua mo bai lo e fa no o sa lo kon ma fo sa lo kon ai lo ma benga nga kong ko masua uma mai ya fa no ko na la wa ma ko ai ka sekia Io poi vuole fare quel fai fuori. Ora si me abito si no via le aswa. A fai le calo a mata me uma vole talo fa mo vol calo. Al me pico si living of via uma renga ka fica nisi. Au coi fus. Va ai la le chiede che non ha. Ora coi fai. Awon fai so magaya se magaya mo ya le ka fai ka kasin masinga ai kas ai ka fai ka community au ko so me ka maki ka mai se mo fa masua mo mai le ku pa le yang fa long fo le si ku pa magaya se lau pa sen ka masinga fai fa puku ko foi ko se fa ya se fa puku ko fa de la ya e ko foi fa masua mo ode ko ai ka alo mai bako ko la fa au no e ka ka pa fa sa le la yeah, le on Marco round number tasina. Okay, ladies and gentlemen, on Marco round number 2. Ua toi whatoni nea o tawai, ua te tau ana mata tātou tamsanga lona lua. Round 2. Okay, lelei so niso tanga te tau foi ne whaingora vai aso na e awai? Ia, o le sunga ia liai whaiva. Ma leo imo la vea. Ia o se kasi fu i o kua mangmangu ni ka alonga o le ka ngā kakau. O le ala e mo i e na tala noa ele i moa tele se fole se ava noa e mata noa. O na tūlanga lea e te tau lava o na o ke fia fo lele wa o e ana o fia tano e no to tele o le tūlanga e kupulanga. Kupulanga lea e hafo i e fiola i tonu New Zealand. O le mea o le fia mana o i fole ia yeisi tangata fo i le mawhaiona la tau tano iai. O na o to te la tau e mo levanga manga o e kangi la kōpea. Ai o le o yeisi nganga fo i le mwhaina na whasosoania me e la tau. A to te la o la tau o le ai soifua na soifua i futonu New Zealand. O nisi fo i Australia i po Amerika fo. Alo o iai a te la tau le nganga o le nganga fo i le nganga Samoa. A ewi ele o le leila ko fa Samoa po sangu fa Samoa. A o le faku la ela ko se mea le por ka lunga le fainel to Samoa. Alu vaso ako ofu la ko ofu to Samoa. Pero tu langa na. Le era sa ko fa tan no le po a ia ni me faiona. So sonel tu langa le ia sunga le ia li ai faivo. Ko fa ma mala mai ka mai. Mana ya. Wa ke mga fo ikisi le fio ni ka lunga o le
ka we le fai ngofi sa le okay mana ia okay le wai mana fo ina i upu apa pai a sauni la to talia le tinga le au mo ino le au ia ina ia fa marsi au mo la to te mo le a fa pena na sauni ai la ele fulla e o le tunu ma ngai wai o le a fo o la wa u fa malo si au fo le la ko o le manga o la ile la e o le tunu fo le mai e ka ngo mo mo ngela ko ka ma ko la ko grandfather grandmother pala sa ko fo le apopo inga pos fo kwanga mo la to ya mo si me mo fo la normal sunga ya li ai fa le mai e fa officially po ya wingo ya mamang po la wingo ya mamang mana ia son ia la ia ne le la ia le tunu la mal 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 le i va nga se sole o le tau ia po fo me fo ia kong sanga ka penga i la ko ia wa ka fa sa wa ta vai ia wa ka mingo saunga na so lo ka penga i lunga me le lunga ia wa le lunga fo de ku lo kam lunga lo kam mo so le ule fai ko ma pa so yo le fai ko ma o ka po yo le fa pera o sa o ka de fe la ile o ka fe me le ku lo ma o le fai ko ma pera ku langa nga ma ia tal no ho le sunga ile ai fai va ora ia ni tu langa fo ia fai na no ta pena ilato ia nga ma kai lo le fa moi mana ia ai fa ka ia alo la ku mo fo ia ko le cosa mo le fax mo ia ma le kam fa ye la la ko le la fo la mon ya la no. Okay, the lay all the mato tamar sanga muli nei morning for time, ladies and gentlemen. This is our final round number 3. Le tai ina tato tam sang to. Le tam de to. Tasian melo ngata vai. Ai kalpe ya kaya Kaya. Salpe amu. Finish it. Yes. Le fa pele Ia. Pe ko lo ka sanga kai ai Ia sa ma ngai. O fa toni ne ta vai. O tau o fa ta so borglame. Round 3. Lelei o le ase tala mai le autua boxing ti. Mana fa mo o ta longa sa fe ngai le weekend to vai. Ia le ngata fo e le matou gym matou falcoleni wana i fo ia nisi o alo la sununa na ta alo la stona le ta longa le fo supol fai pele ia ngai ko kele fo i si alo la ngo mai isi tu o ni sila pe o kongi ta ranga Hawke's Bay ia up Norfolk ai mana ia la mai la ngala ke lo pe e over le limas fulu panga o la sto tele ia to tele ia mana amata le fa mo tasi ai mo po te ele lima po le talon ia o pe o le telo te mi ma se nta to del tando ni talon ele o le yo la fusu la wa mi attitude yes ia o le mela sa ia i mo en mato tama ia ngal fusu fai fa sole ia le mele inga lo ko fa inga se kam fai mai sole ko fa singa malo mele ko ngai ko ka ko fa ko ngi so ia ta alo le la o li to tolu ia manguia uma pau ka o piki ka mon muti ka le pe ka fai me mali ka le ngoia chef fai me mali ka fa ko okay lo ke sela lo fai lo fa linga yo vai fai se wa le o lo kam sanga lo va tu vai ale a pe o me ko fefe ngo la o le sema so lo ko manga va tong ma vaf fa kwa ngai ka vai ngai ka kuai lo ngai yo fa o le sa se kom fai mai fa isi me mga kango make ya pe mga ka malosi mai lo fa malosi fa sorry se fa malosi walu lo ma ngai o ki lo ko vai lo kama o fa lo vai ngai ko confuse ko ngai ko ale ko mingu ke malaf fa kai nga ole ko ole lo ya wai e alu alo me uma manga fa ya fa lo ko me sa ole le son
Ya malang ol kalonga fai ko kasi ele ele le ya ska longa vai la kapi ya pasi aku oris kama ya alu ya mala ako alu aku mo sanga be mai oris ya ya ko pasi mai skam ya ko idin fai le fodi be ai si kulanga le marka musanga le si ave saudi si ave skam sang ga ya fai to tasi ya na ma ya so ma ya na le au fu ma yo manguia fa mo le okay lele yo ane chiliana na ofifia nga so la to ami o tono mai yes wa isi kai mie olele e madoro oso dunga ya wala so oso kere dunga wa ole temi te ole talfenga ile po ulan yes ya so fofu awale jump up but yes jump down. Ja, mato round tonight total le for time fo e mato presele fio su fa mole fa mato portland le time how. Ja. Fo iar vinga le tota vai. Amen. Fo iar vinga le tota. Amen. Hey. Fa feta ile atu le nata to tu pu ina na lo fa fu ya te ta to mane ya pepe se hallelujah fa feta ya pepe se hallelujah fa feta Samoe fa vailena ele ole tino ole anga fire tuma ole tanga vailena ole atu maule manuia mo Samoa Miti salvai salo ete pisaloa mata. Hey. Thank you, sir. Love you, Jonai. Love you, Samoa. Maftai tamai mandeya so. Bawa les waponga ol time ni bar man.